ay kudalar, amandaşıp alalı ay kudalar. Assalamu aleykum ay kudalar, salamdaşıp alalı ay kudalar. Baş koşkan baktılar köbeysin, yaşı bilen aristeler terelsin. Kuş boğar ömür boyu kut bolup, kuşa kargan kaşagan arka versin. Atenenin baktısına bir gün toy, tuğan uruk baktısına bir gün toy. Bile gile mına bir gün toy, oynağıla mına toy. Atenenin baktısına bir gün toy, tuğan uruk carçısına bir gün toy. Bile gile mına bir gün toy, oynağıla mına toy. Hey! Birbirine caraşışkan kudalar, sıydıdarı talaşışkan kudalar. Kudaçılık min yıldarga sozulup, kuttu bolsun aktoyunar kudalar. Baş koşkan baktılar köbeysin, yaşı bilen aristeler törelsin. Kuş boğar ömür boyu kut bolup, koşa kargan kaşagan arka versin. Atenenin baktısına bir gün toy, tuğan uruk baktısına bir gün toy. Bile gile mına bir gün toy, oynağıla mına toy. Atenenin baktısına bir gün toy, tuğan uruk carçısına bir gün toy. Bile gile mına bir gün toy, oynağıla mına toy. Hey! Atenenin baktısına bir gün toy, tuğan uruk baktısına bir gün toy. Bile gile mına bir gün toy, oynağıla mına toy. Atenenin baktısına bir gün toy, tuğan uruk carçısına bir gün toy. Bile gile mına bir gün toy, oynağıla mına toy. Hey!
Kızı bardın nazı var, izi bolu turbayı. Kız bergende kudağı, sözü bolu turbayı. Sözü bolu turbayı. Öyden ötüp götürüp öz kızınday bağıp al, ak yüzüne yaraşkan altın sırğa tağıp al, ak yüzüne yaraşkan altın sırğa tağıp al. Periştedi kızımdı, dilep жүрүп tapkanбыз, gülüp жүрүп ötsün деп күн тийгизбей bakkanбыз, күн тийгизбей bakkanбыз. Öyden ötüp götürüp öz kızınday bağıp al, ak yüzüne yaraşkan altın sırğa tağıp al, ak yüzüne yaraşkan altın sırğa tağıp al. Ak köylөгүн этегин бүктүм апа жар жар, ак сүтүнө разы бол кеттим апа жар жар, чапаныңдын этегин бүктүм ата жар жар, бакканыңа разы бол кеттим ата жар жар. Төбөсүндө төрт чачы, төрт жылкынын басы эле, самайында көкүлү, сан жылкынын басы эле, сан жылкынын басы эле. Öyden ötüp götürüp öz kızınday bağıp al, ak yüzüne yaraşkan altın sırğa tağıp al, ak yüzüne yaraşkan altın sırğa tağıp al. Beş kökülün atırlap, бермек мончок такканбыз, элге чыксын аты деп эркелетип бакканбыз, эркелетип бакканбыз. Öyden ötüp götürüp öz kızınday bağıp al, ak yüzüne yaraşkan altın sırğa tağıp al, ak yüzüne yaraşkan altın sırğa tağıp al, ak yüzüne yaraşkan altın sırğa tağıp al. Хабаровскийге баргансыздарбы? Баргансыздарбы? Хабаровскийге? Жок, биз бар элекпиз, биз барып келечи Хабаровскийге. 10 жыл мурун баргам мен, анда башкасы так болчу. Азыр ушул мезгилде сүйлөшөлү. Хабаровскийге биз дагы барып келебиз. Сүйлөшөлү. Предложкаңызды китайта биз карап көзүбүз келмейт. 1000 сом дейт, 1000 сом болбойт. 1100 болбойт. Эмне кетесиз? Ушинтип ставкаларды көтөрүп кете бериңиз. Жок, мындай эле. Эме, 1200 сатып деп коесуңуз. Ладно. Көргөн элеби? Доллар болсо мен Жашылар. Көргөн. Жок. Жеге 2000 сом алып кеттериң. Алтын ала болду. Бара кетти. Жок. Кийде сөксөк кара. Чынан чырасың. Болду, 2000 алып кетебиз. Ал айпер. Бул алтын баланы. Жок, жеңе, майлы. Ана кетеле. Ал эми кызга келгенде. Кызга келгенде сүйлөшөбүз. 3000 болбойт. Жок, жеңе. Жок, эми биздин аразы болмаса. Хабаровский болбойбу? Хабаровский. Хабаровский. Концепцион сүрөтүң барбы? Көрсөтүп коюңуз. Сүрөт бар. Мына киши жакшылап даярдан карачы жеңелер. Жеңеден көрөлүн. Келиңиз. 3000 Жеңе чарыңдагы, уят эмес. Көргөнгө. Биздин башыбыз ооп кетти. Сейит, сүрөт тапчык Сейит. Жок, сүрөтүндай көрөт. Görünmek bu böyle böyle saz verin. Көргөнгө дедиңер. Сүрөт
Suratdan göstermeyin. Gel. Suratga Krasavchik Gel suratdan göstermeyin. Cengi, oyunuzlarchi. Buna surat. Oy, ko'rg'uy. Bu suratı 3000 Verenler ko'rsatmay tur. Qo'lma. Anda gel Cengi, Cengi. Oyun şu Cengi. Güyavamızdan daha hoş olur. tut patsanın kafasına Ayta veriniz. Göründük kılbayla birle berin işte. Sırası alıp ketesiniz. Göründük kılbayla birle berin işte işte hoş. Hopçi top tur bir veriniz. Bir belgili hoşa meni alıp ketesiniz. 5000 grup tavuk tapmalar çok degen. 9000 bot. Слишком дорогой Mayli удовольствие. daha koşsun jigit. 2000. 2000. Ya 2000. 5 kılıp tavuk tap. Toğolak. 5 gün bir jolu mayli öyle olun getsin. Aldan ketkin. 4000 nормально. Daha koşsunuzlar. Da 1000 grup. Yok. 5. Onda boy. Verin. Erkekçe boy var. Ayak organa süleşiyoruz daha aytpay turun. Ana Cengi'de akça gökin. Oldu, bitti. Cengi'de akça gökin. Ebul göründük mü? Başlat bak, aç. Balağını gösterken de. Verin de hemen Cengi. Kol veri şu anan giyindir. Saçala dengi patam tavar. Atıdan bilirse kızın herhalde boy var. Paçkla. Akordeon. Akordeon. Elinizde çıkmanız olur. Ağız gelirse. Güyüğü çıktı tutmaz. Ama caşmalar alkım çok. Bas değil. Gelirse çekinler. Thank you.
істегенден Құдай сақтасын. Ағайын туған bir қол чап қой, тойымыз жақсы басталсын. Аттар басқан алатауым, жердің соның қырғызым, қылымдардан түптелген елдің соның қырғызым. 100 000 қалың жиырма қой, натты саның қызың. Уыл үйлеп қыз шығару салтың соның қырғызым. Амансыздар ба ардақты оталар, ағылы жегенелер, балбан бірге келер, ай чырайлы жеңелер, то жүрек, жо жүрек енелер, ай нұрланған, күн жүзденген ежелер жана қарындаштар, көңілді құшуға кешіңіздер менен. Мынау сөйтіп, Алла Тағала тағылған шу күні, ақ дастархан үстіне, хан тойханасына, қыз ұзату әжеміне қош келіпсіздер. Боз үйдің түндігі көтерілді. Қырғыздың дариясына дағы бір тамшы су қосылды. Қырғыздың көлінде түгейлі аққу пайда болды. Дастархан жайын болып нанға толып, шетінде ақ тілек, ақ ниетті адамдар отырып, қыз ұзату әжеме башталғаны тұрады, андықтан ұрматты меймандар. Бүгін дастархан жайып шашыла шашқан, барымыздың башымызды біріктіріп, қыз ұзату әжемін өткізіп жатқан Чекешеке, жанағының аялы Қайыргүл жеңенің қоштасында, ал екені жаңған шамшырақ болған Айжамал қызды той ордығы тосып аламыз. Андықтан ұматты келіңіздер, жалпылар ұзартуымыздан туралы да шатырата қолды чабалы. Бүгінгі күнөкерлерін той ордығы тосып аламыз. Қол чаппасы. Қыз бала ата-енесіне, бір туғандарына 5 күндік қана қонақ болып есептелінген екен. Мына осындай қонақ болып бой жетіп Чекешеке, қызыңыздағы өз сүйісін тауып, бүгін мына Бектұрсын атты жігіттен білегін қармаған отырады. Келіңіземе, өз қолыңызменен жақын араның ішінде таянар тоғысы бола тұрған Бектұрсын жігіттен қолына тапсырып беріңіздер. Үйоғала бұт болсын. Қанша қалып беріңіз, кешке? Бұндай тұр болды. Мінеке ұмап тұрғандар. Үлгі тұтар әдебе, қыз тойтында барқы бар. Ұлыларға ең бірінші 2 жастың салам салу салты бар. Андықтан 2 жасты салам салдыр оламыз да орындықтардан орын алдыртауыз. Бектұрсын, Айжамал, ең бірінші разы болсын сілерді тапқан ата-енең. Құдай ачат бақыңды ачам деген. 2 дүния мұратыңарға жеткіледейм, Алла Тағала берген ырысқы менен, ата-енелер берген ғиық бата менен. Ошондықтан ең бірінші саламды ата-енелердің урматына салышымен сұраны кетем. 3 жол жүгініп салам салауыз 2 жас. Ата-енелердің урматына. Жүгініп салам салауыз ата-енелердің урматына. Рахмат, бақылы болған. Бектұрсын, Айжамал, мынау жыл бүгінгі сілердің 100 ашты тойыңарға, алыстан, жақындан, жиен таға, аға ені дос-жар, қолы қоңшы, жақшы саналаштың бар кері отырады алдыңарға. Келіңіздер, тарынбасын бұлардағы 2-ші 3 саламды жалпы жұртқа салалы. 3 жолы жүгініп салам салауы дектер. Келіңіздер, мұнеке. Ақ тілектен жашы оңырғын теме қылып, жаратқандан сұранып мен жақсылық. Тілегіңер орындалып тұрмышыңда, сілерден қоштап жүрсін бұтпашылық. Ғылайымелі бүгін көтеріліп жатқан түндіңгөр дайыма бекен болсын. Көшеңгөр көгеріп, арша бешік өміріп, бір-біріне жөленіп, нұр бақытқа бөленіп жашағыла. Мұнеке ормат туғандар, шындығында жалынды сүйі тұтанса,
кол кармашкан 2 жаш ушул күнгө туш болот. Калың журт келип тоюна 2 жаштын өмүрүндө унутулгус махаббат майрам болот. Анда эмесе 2 жаш достордун арасынан орун алат. Кол чапкан. Şöhrət gelirse şartlarımızları orun alığa çakırabız. Mına kelime tuğanlar, Kırgız joktur argımağa çakpağan, Kırgız joktur bapı istep, oğulğuz bakpağan. 2 jaşka aktada dile kılışsa, andықтан 2 jaştın ateneleri sözgö çıkışsa. Gelingizler, Ayjamал kızdın atası, çikeşke men jana kelip turmuşlar, Kaybul jenge. Oşondoy ele Bek Tursun'dun atası, Rıspek'e, jana apası Gülbereje. Gelingizler. Toyurda açık gelingizler. Ana uşul jamaatı koldu koştup bir gol çap gelingizler tuğanlar. Atanın sözü asmanda ekenen, enenin sözü denizde tereң devlet emes be. Andықтан birinci sözdü, atalardan kütөбүз туғандар. Kız balaga talim tarbiye berip, erежеге жеткирип, өз учуру келгенде турмуш сапарына, өмүрлүк жарышына кошуп узатуу бул атанын милдети жана парзы болуп эсептелинет. Мына ушундай милдеттен кутулуп, бир жагынан сүйүнүп, экинчи жагынан күйүнүп, кабыргасы кайышып, жүрөктөрү сайышып, бөйрөктөрү көчкөрүп менин жанымда Айжамал кыздын атасы Чикешеке турат. Чикешеке, азыркы сиздин акыбалыңызды мен эмес, тойго келген эл эмес, жана калса өмүрлүк жарыңыз Кайыргүл жеңе да билбейт чыгар. Бул акыбалды бир гана кыз узатып жатканын гана ата гана билет. Андыктан элди караңыз, сөздөрдүн тазасын, тунугун тандаңыз. Жаман сөз, жаман көздөн жаратканым сактасын деп 2 жашка тумардылыктаңыз. Көпчүлүк алаканча болот, микрофонду алыңыз. Калып айтыңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, кош келипсиздер. Şu биздин кыз узатуу аземине. Ошондой эле şu кудаларга, мына алыстан келген, Кыргызстандан келген кудаларыбызга, мына эжелерибизге, жеңелерибизге чоң рахмат, ушунча алыстан атартып келгениңиздерге чоң рахмат. Ыраазыбыз, башыбызды ийип таазим кылабыз. Ушу бүгүнкү келген коноктор чоң рахмат. Şu жакшы көңүл ачып, алдыңыздарда да андырдан сызып, эме жеп ичип кетиңиздер. Şu эмне дейин, şu кызыбыз менен күйөө балабызга ден соолук, узун өмүр, şu турмуштук жолунда эч качан өдө ылдый болбой, жакшы, бактылуу болушун биз чын жүрөктөн тилейбиз. Рахмат, болчалар болсун, бул атанын сөзү болду, атанын. Чикешеке, мынакей, жогоруда айтпадыкпы, кыз бала бойго жетсе бирөөнүн бирөөсү экен деп. Мына ушинтип алыска меселе өзүбүздүн эле Каракулжа районунун 1-май Бөрү айылына кызыңыздар келин эмес кыз болуп бараткан учуру. Андыктан илгертен калган сөз бар эмеспи? Жакшы кыз жатка кетпейт, жатка кетсе жалка кетет деп коет. Кайгырбаңыздар, кубанычыңыздарды тең бөлүшөбүз. Кийинки сөздө мынакей, көптөгөн үйлөрдүн эшигин каккылап жүрүп, акыры Чикешекенин үйүнөн уулуна бакыт тапкан Рыспекеден күтөбүз. Рыспеке, кубангансыз уулуңуз төрөлгөндө, бапестеп ак бешикке бөлүнгөндө, мына ушул күндөн тартып ниет кылып жүргөндүрсүз, жаратканым жеткирсин деп ушул күнгө. Мына ушул күн келип Чикешекенин үйүнө колдугуп келип отурган учуруңуз. Келиңиз. Андыктан микрофонду алыңыз, эл менен саламдашыңыз. Кулдукту 3 жолу уруңуздагы калуу тилекти айтыңыз. Калың журт, кол чабыңыз. Рахмат туугандарыма, бүгүн баарыңыздарды чогултуп ушул жерден бир тасакынан дагы тураткан менин уулум менен кызым Ажар Бүгүнбек Турсунун кызым Ажардын башкаруу эмеси ошого шоктуруп жакшы көңүл ачып жакшы батаңыздарды берип жакшы көңүлдү ойноп отуруп Чикеш кулдугум бар.
Кудугума. Ошо Улунбек Турсунга, кызым Ажатынга дүйнөдөгү эң жакшы нерселер, эң ден-соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун. Кандай ой тилектер болсо, Кудай Таалам ошол ойлогон оюн тилек максатын ишке ашырсын. Бардык жакшы нерселерди каалайм. Рахмат Рысбекке. Колдуңуз Кудайга жаксын, бир кол чапаңыздар. Келиңиздер тумандар, кийинки сөздү апалардан күтөбүз. Бала 1 жашка толгондо өмүрүндө биринчи жолу апа деген сөздү оозунан чыгарат. Бала 3 жашка толгондо мен апамды жакшы көрөм. Мен апамды эч кимге, эч нерсеге алмаштырбайм. Апам менин гана апам. Апам меники деп жада калса бир тууганынан да кызганат. Бала 16 жашка толгондо апа, мага кыйкырбачы деген сөздөрдү айта баштайт. 18 жашка толгондо керек болсо мен бул үйдөн кетип калам деп коркутат экенбиз. 30-35 жашка толгондо мен апамды жакшы көрөм дейт экенбиз. 50 жашка толгондо мен апамды сагындым. Мен апамды көргүм келет дейт экенбиз. 70 жашка толгондо мен апамды көргүм келет. Мен апамдын жүзүн бир жол көрүш үчүн бул дүйнөдөн эч нерсени аябайм, бардыгын берем деп апалардын артына дуа кылып, бата кылып турат экенбиз. Бул зат бирибизде бар, бирибизде жок. Апаларды көз барында, тирүүсүндө сыйлайды. Ыйласа улуу бешикте, терметкен кир бешиктен, 9 ай боюнда көтөрүп баккан, жаман көз, жаман сөздөн эненин таманасты бейиштөрү, эненин жүрөгүндө мээрим көлү берет эмеспи? Андыктан энелердин урматына бир кол чап бериңиз. Рахмат. Манаке, кийинки сөздү бүгүн мына ушул колду кылып келген Кудагыйдан көтөрөбүз. Гүлбареже бүгүн жеңиш менен кетет. Гүлбареже, биз сизди куттуктайбыз. Мына ушинтип келин кирип, үйүңүздөргө кут кирип отурат. Келин кирип, колуңуз узарып отурат. Куттуктайбыз сизди. Колуңуз узарса узарсын, бирок тилиңиз узарбасын. Келиним казанга майды канча куюп койду деп карай берип, мойнуңуз узарбасын. Келиниңиз жашты кылып ыйлап калса, соротуп алыңыз. 9-10га чейин уктап бөлүп калган. Эгер уктап калса, Рысбекке билдирбей ойготуп алыңыз. Айриштин башын эптей жүрүңүз, анчалык алыска кетпей жүрүңүз. Келин биринчи келгенде ушундай болот да деп сиз дагы о биринчи келин болуп келген кезиңизди эстей жүрүңүз. Кудалар ак кептерди беришти, таптап алыңыз. Ак жибекти беришти, сактап алыңыз. Жакшынакай беришти кызды, жакшынакай кылып кыздарыңыздын арасына кошуп баштап алыңыз. Мен не демекмин эми? Бул кызды 2 жаш орындуктан туруп коебуз. Бул кызды катырып каймак кылып алыңыз, бышырып быштак кылып алыңыз. Мәңиз. Кадырлуу бүгүнкү бата той жана кыз узатуу аземинин катышуучулары. Сиздер күбө болгондой биздин балдарыбыз эрезеге жетип, тагдыр буйруп, Кудай кошуп, мынантип кудалашып отурабыз. Биздин кудалыгыбыз өбөлүктүү болсун. Балдарыбыз келечекте бактылуу болсун. Биз ушу эмнени күтөбүз балдарыбыздан? Келечекте бактылуу, ыймандуу, акыл эстүү балдардан болсо, баарыбыздын сыймыгыбыз, келечегибиз, үмүтүбүз деп билебиз. Ошону менен бирге эле ушул балдарына айтып кетерим, Бектурсун, Айжамал. Ушул моменттен пайдаланып бир жакшы ырса эсиме түшүп кетти. Ушуларды сабын силерге айтып өтсөм. Бириң комуз, бириң анын кылысың. Турмуш күйүлөп, күйгө салат тыңызын. Каалар элем мен силерге ар дайым, бакыт күбүсү тынбай тагышып турушун. Балдарым, кызым, ушу силердин ушул келечекте жанында жүргөн досторума, Айжамалдын курбу кыздары ушундай жакшы күндөрүңөр көп болсун. Ынтымагыңар аша берсин. Ошону менен бирге эле ушул жерде отурган кудалар, кудагыйлар баардыгыңыздарга ушул
ата салтын улап, пата той алып келип отурабыз. Ушундай тойлорду силерге Кудайым насип этсин. Ушу тууган уругубуз, эли журтубуз, жалпы эле кыргыз элибиз аманчылыкта жашап, бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизди жөөлөп таяп, ушундай жакшы бири-бирибиздин жакшылыктарыбызда дайыма бирге бололу, бир бололу. Дайым жакшылык биздин башыбыздан кетпесин. Бардыңыздарга чоң рахмат. Ушул биздин балдарыбыздын бүгүнкү салтанаттуу тоюна күбө болуп бергениңиздерге рахмат. Рахмат айтканыңыз келсин, тилегиңиздер кабыл болсун дейбиз, мынакей. Алган жары төп келсе, көңүл тынар эмеспи? Кызга тартип үйрөткөн апа болот эмеспи дейт. Мынакей кайрылчыңа азектеп кызды бактыңыз, алтындан шакек тактыңыз. Мына ушинтип кадыр барктуу жерден Бек Турсун аттуу күйөө бала таптыңыз. 2 жаш бактылуу болсун, күйөө бала бут болсун. Сиздин да калоо тилегиңиз сугайлы. Кол чапа бериңиздер кайрылчыңа да. Сіздерге чоң рахмат. Алтындай вакытыңызды бөлүп келгениңиздерге, ошондой эле Кыргызстандан келген кудагайларга, ака эжелерге, жеңелерге, алыс жолго карабай балдарыбыздын бата тоюна куш келипсиздер. Биздин сүйүнүчүбүздү, кубанычыбызды тең бөлүп келгениңиздерге сиздерге чоң рахмат. Балдарым, балам Бек Турсун, кызым Айжамал, силерге каалаймын мустардай тынук көңүл, каалаймын аккан суудай узун өмүр. Каалаймын аппак суу чокпон айдай, каалаймын төгөлмөгөн бакыт алай. Ошондой эле куш келиптер коноктор, бүгүнкү кыз тоюна дагы бир сыйра сиздерге суранышым, тойдо көңүлдүү отуруп кетишиңерди суранам. Рахмат. Эми мында кылайлы. Кудагыйлар бул жакка өтүп коюңуздарчы, экөөңүздөр. Гүлбара эжең, келиңиз. Кайрылчы эжең бул жакка өтүңүздөр. Эми мындай кылат. 1000 жылдык кудагыйлардан болуңуз. Илайым эле талашканыңыздар неберенин жити болсун. Сыйлашкан, сырдашкан куда сөйөктөрдөн болуңуздар. Кудагыйлар менен кудагыйлар, кудалар менен кудалар бир. Кучакташып, көрүшүп, пичинеден бир өрүшүп коюңуздар. Кол чапыңыздар туугандар. Рахмат. Аялдар баягы өрүшүп бүткөн. Мына элибизде айтат эмеспи? Түз бириксе жол болот деп. Аялы менен күйөөсү окшош болсо да бактылуу болот деп коет. Мен мына ушул 2 жашты бактылуу болот Кудай буйрса деп тилек кылам, ниет кылам. Көрүнүп да турат. Андыктан кудагыйлар анча окшош эмес бекен, кудалардын фигуралары окшош экен. Мынакей урматтуу туугандар, той башында жакшынакай салтыбыз бар, той ээлери билет албай жайыбыз бар. Андыктан ортодо той ээлеринин бийи болсун, келген жаңы жұрт эмне кылышты өзү билсин. Келиңиздер, орто тараптан бир орун алалы да, бир билет бериңиздер ортого. Келиңиз. Кула сөйөктөрдүн бирине көңүл бурабыз.
келиңиздер, орындыктардан орун алыңыздар. Мынакей урматтуу туугандар, бүгүнкү биздин Актойубузга алыстан жер менен эмес, асман менен, учак менен ак болутту жиреп атайын Кыргызстандан туугандар келип отурат. Келиңиздер, ошол Кыргызстандан келген жалпы туугандарды, Чикечекенин, Кайрыкөл жеңенин жалпы туугандарын сөз кезегине чакырабыз. Келиңиздер. Чикечекенин, Кайрыкөл жеңенин жалпы тага жұрт, ата жұрт Кыргызстандан келген жалпы туугандарын сөз кезегине келип коюңуздар. Жүнөнөр тоң бийик болсо, ыргыт катташың ыраак түшөт дейт эмеспи? Андыктан мына Чикечекенин, Кайрыкөл жеңенин жүнөнөр тоосу болгон кадырлуу коноктор келип отурат. Улуулатып баштай бериңиздер. Сөз күтөбүз сиздерден. Кимден баштайбыз? Жапар ака. Урматтуу коноктор, кош келиңиздер. Эми чекиш ушу кыздын бүйөөлөр бизге бактылуу жакшы келген болсо ойлойм. Эми бир жакшы сөз айткым келет ушу. Бизден Кыргызстандан келген эмжеме мен айткым келет, абдан бир жакшы сөз сөйлөп койсо деп ойлойм. Кымбаттуу коноктор, бүгүнкү тойдун күбөлөрү, ошо Чикеш, Кайрыкөл, ошо тоюңар кут болсун, садак олоюңдар, ден соолугуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун, ошо бек турсун, Айжамал бактылуу болгула, талайлуу болгула, кармашкан колуңар бекем болсун, бала чакалуу болгула, үлгүлүү семьядан болгула, садак олоюңдар. Ошо баарыңыздарга ошо ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм, дайым ошо тойдон өксү болбой, жакшы ошо тойдун үстүндө жүрө бериңиздер, жакшы көңүлдүү отуруп кетиңиздер. Урматтуу ала тоонун коюнда чоңойгон уул кыздар, амансыңарбы? Жакшы жүрөсүңөр, биринчи силер менен учурашып алайлы. Мына тилегиңер жетип, уул кызды үйлөгөн убактыга келип калсыңар. Ысык суукка чыдап, иштеп, мына балдарыңарды үйлөгөп жайлайын деп тилек кылган экенсиңер, тилегиңерге жетип атасыңар, айланайындар. Мына Чикеш менен Кайрыкылдагы ушул даражага жетип, уулун, кызын үйлөй турган маалга келип калыптыр, кыздарын чыгарып атат. 2 жаш бактылуу болсун, балалуу чакалуу болсун. Эмдиги жылы бешик тоюга да бирге келели. Баарыңарга рахмат. Кыргыздын улуу кыздары, азаматсыңар, кайсы жерде да болсун, тойго улана берсин. Баарыңар ушундай кыз чыгарып, уул үйлөп, тилеген максатыңарга жетсин. Алыста жүрөсүңөр, ата-аналарыңардын арбага колдоп, тапкан тутканыңар бардык нерселер тойго насип кылсын. Куш келипсиңер, балдарым, кыздарым, укаларым, келиндерим, эсен болгула. Эми 2 жаш бактылуу болсун. Тага сүйлөгөндөр талай. Чикеш, Кайрыкөл тоюңар болсун, 2 жаш бактылуу болсун. Бар жана эжемдер акалар бар айтып кетирип, биз да кошулабыз, бар жолу ден соолукта болсун. Ушуга ойлоп, жакшы ойлоп кеттиңер. Калайын деймиз. Келиңиздер, анда эмес урматтуу бүгүнкү тойдун күбөлөрү мынакей 5 манжа бөлөк билек бир, 5 адам бөлөк тилек бир дейт эмеспи? Калганыбыз ушул айтылган калуу тилекке кошулабыз да той элдерин колун кысып бир куттуктап коебуздар. Келиңиздер. Келиңиздер, сөз кезеги жалпы Куда түшүп кеткен кудалардан күтөбүз. Рысбек аканын жамааты даярданып туруңуздар, барыңыздар.
Sırttan kudalarda ayıp koyaslar. Söz gezeyi kudalarda bulup kiyik söz gezeyi. Çok rahmat gelinizler, hurmatlı kadir orunduklardan orun alыңыздар. Albatta sizlerin atыңızдарdan дағы бий жаңартабыз, елдің барын биге тартабыз. Ынтымақ жақшы, ырық жақшы, ырыс қылуы жұрт жақшы. Қадырлашқан қалт жақшы да қадасы менен салт жақшы демекші біз тойды андан ары салтқа қарап улайбыз. Кейінгі сөзді кезеген құдаға түшіп келген құдалардан күтеміз. Келіңіздер, Рысбекенің жалпы жамааты. Söz gezegine gelingizler. İki stol gelingizler ve cevap varmışlar söz gezegine çaplarız. Gelingizler. Dostu tandap dost kılsa olur. Tuğandı da tandap tuğan kılsa olur eken. Alemi kuda gıydı Allah Taala tandap koşup anda söz Kuday koşkan kudalarda olur. Gelingizler. Ululatı başta veringizler. Kimingizler başlayızlar? Yine siz başlayızlar. Geliniz. Kağılayım bekeyim, gelinim. Balapang kuştay taranğam, başınarga bakıp konup durur. Kutluqtoo üçün baktığını, restoranға meyman tolup durur. Akıllı adam arayacağım, ayıptırбай bilet ardayım. Ömürdün gülü soğulgunça, ardaqta ötep öz canın. 90'ga jetsin bir başın, ömürlük olsun kurdaşın. Eldi sanın övetip, eteğinin çıkasın. Kağılayım kudağı kızım, men en küçük kızlar menen eteğinkensin. Al deylep kızdı bakkandırsın, altından söylgö takkandırsın. Alganın menen baktılуу bol dep, altınday sözdü aytkandırsın. Kötörüp kızdı bakkandırsın, gümüşten söylgö takkandırsın. Büyüğüm menen baktılуу bol dep, gerekli sözdü aytkandırsın. Köngül kılganыңыздар üçün rahmat. Den soluk olsun, şu yüzünüzde dağırdayıp koyduğum olsun. Şu ne kursumunu buradan baktığı olup gerekse dağırdaymışlar koyun üstünde buluyor olaydı. Hurmatlı konuklarım, şu 2 yaşka boyu ulu küçüğüdü. Altınday olgun vaktinizdарды bölüp gelip olmazlar. Sizlerge çok rahmat. Ne deydiler şu mendile çok elder ayıp ötkön jakşı sözlerge koşulan. Şu 2 yaş baktılı olsun, ömürleri uzun bolsun, bala çakalı olsun, imanlı gelin kızlardan bolsun. Kudagılardagı çikeşmenin hayır gül. Jakşınakay kılıp kızınарды östürüp, Monçoktoy bolgan kızlardı bizge bileğini berip oturasınlar. Sizlerge çok rahmat. Kızdı tarbiyalap, oğuldu tarbiyalagan şu bir paranın bizge rahmat. Ömürünü baş koşturup barımız güle oluşturuyor oluruz lazım. Yerlerimizde çok rahmat. Barımız jakşılıkta toylar koşunca oluşaylar. Sıyga sый деген барго сурапалга Кудайда берет экен сураганга. Агайын дагы bir жолу кол чабып кой мына ушул Кудайдын өзү кошкон кудаларга. Bir шадрана bir kol çabıp берсеңиздер. Kuda söylüyor bir kudalarınızda bir kutukta koysanızda da olur. Gelin Kana bir. 2 yılda kudalarınız. Gelingizler, жалпы барыңыздар да орындық
орындықтардан орын алуға шақырып кетеді. Той иелері ыстық тамақты ысығында жеп алсын дейді. Сырттағыларды да ішкері кіргізіп қойыңыздар. Уылдақ тартылады дейді. Ақсақалын жайқалтып аталар келген бұл тойға, ағыр-ечектен қайтып, енелер келген бұл тойға дейді. Адыр-сұлу саз бір чөлді арыштар чұрқай чоң жорға. Атайын тілек айтсақ деп аталар келген бұл тойға. Ерменді саз бір чөлді еріңгіліп чұрқай чоң жорға. 2 жашқа тілек айтсақ деп енелер келген бұл тойға. Андамесе кейінгі сөз кезегін ұшыл бізден Красноярскідегі ақсақалдардан күтеткенбіз. Мұнда қылат кеміз туғандар, ақсақалдар сөйлеп, қалғанын стол қылып, 2 стол, 3 столды бірден қошып шығарауыз, елдің көптігіне байланышты. Егер мұна ұшыға қошылған болсаңыздар, бір қот шап беріңіздер. Рахмат. Келіңіздер, андамесе сөз кезегін ақсақалдардан күтеміз. Мұна ұшыл столда отырған Ажуайка. Келіңіздер, сіздер бастаған жамат, ошондайлы мұна жақта отырған Соданыка, Замыреке бастаған жамат. Басыңыздар, столыңыздық менен жалпы барыңыздар, сөз кезегіне шақырабыз. Келіңіздер. Туғандар андамесе сөз кезеге қараңғыда көз тапқан қапилеттен сөз тапқан ақсақалдар жамаатынан күтеміз. Ұлыларды бастай беріңіздер. Мұсайка, келin сөзіңізден болсын бірінші сөз. Ассалаумағалейкум, қонақтар, недеміне. Бәрі денсаулық, жағдайы үшін ниетімен мақсаттар. Ішкеш, не деген, біз өстіп, қызғар чоғып. Біреуге біреуге келіп атаса, өз-өздігіне елдерге келin. Ошолордун құдағы шесінен қызғарды қыздайды ұрматты алсын. Сілер үшін ұлғыларды ұрматты алуына, үшін бала екілер, балдарларда olsun, қыз ошолордун қыздарда olsun. Шерді отырғандар мен емін, айылдан келген ақсақалдар, нерді құдалар келіпте, алыстан атартып келгендер, бәрілердің ішінде соны ұзақ өмір үшілтіп ойнап тойларды келіп кетіп тұрмыздар. Шерді отырғандар бәрімізді тойларды олы, бірге олы, ойнап келіп жүрі, ниетінеген мақсатымызға жетелі. Ешбір жамандық көрмейді, дайым жақшылықтарда еліміз менен аман болу. Ассалаумағалейкум, урматтуу туугандар. Бүгүнкү кеченин күйөрмандары менин эмне демекмин, Чикеш Кайыргүл ушу кызыңар барган жеринен бак тапсын, тилегин Алла Таала берсин, ден соолукта бала чакалуу болсун, көпкө жашасын, кудалар кудагыйлар, алган келиңер кут болсун, тилегин Алла Таала берсин, өзүңөргө ушу кыз баладай кылып өстүрүп алыңыздар. Жалпы туугандар, мен эмне демекмин, мына бүгүн 2 жаш жаңыдан турмушка кадам шилтегене турат. Анан бизде ошо Красноярскийде кээде ушундай абычай болуп калды. Кой биз сүйлөп бүттү кептепсек деп үйгө кетип калат деп. Ушуну токтотуп, жакшы бүткүчө шамда отуруп, патаңарды берип келсеңер ушул 2 жашка соо эле тиет дейм, ошону сурап кетет элем. Бардыгыңарга ден соолук, үй бүлөңөр менен тынччылык болсун. Ассалаумағалейкум, урматтуу бүгүнкү ушу кеченин кыз узатуу үлпөтүнүн меймандары. Мына бүгүн менин Чикеш Кайыргүл эке ушу кызын чыгарып элден бата алайлы деп баарыбызды чогултуп чакырып отурат. Ошол уюштурган бүгүнкү тоюңарда элдин каалаган
тилик ой тиликтеринин баардыгы ишке ашып, ошо 2 жаш бактылуу болсун. Чикеш ошо кызын Кайргүл экөө тапкан биздин көз алдыбызда чоңойду. Биз Айка деп эле жүрүп турубуз. Чын атын деле билбейт экенбиз эле. Ошо Айка барган жеринен бактылуу болсун. Келечеги кең болсун, балалуу чакалуу болсун, күйөө бала куттуу бир ыймандуу жигит болсун. 2 жаштар жакшы бир үй бүлө курушуп bir 90-100'e çıkan bay bir şey olsun. Eki bu da birbirlerinden ayavaya sıylaşkan, daima birbirlerinden toy üstünde жүрген, birbirlerinden toylarına, жақсылықтарға жетелесе жүрген, ынтымақ, бақтылуу bu da söp болғыла. Adamı бүгінгі шул тойға келген меймандардың барлығына шундай тойларды қалайын, жақсылықтарды қалайын, денсаулықты қалайын. Daima şu toyların üstünde bana coşturuyor. Var olunuzda. Ertenki Kırgız mamleketinin egemendiliği bayramının kutuktayım. Жалпы барыңыздарда. Ertenki aytыңыздан, Kurban aytыңыздан мен дагы коебуз, Келиңиз сенан демесем не дейбиз, урматтуу аксакалдар, мына ушундай пайгамбар жашын жашаңыздар, 100-дөн кырын ашыңыздар. Тапканыңыздарга берекелүү бактырларга чачыла чачыңыздар. Той элерин куттуктаңыздар да орындуктардан орун алыңыздар. Тамағыңыздар татты болсын, жақсы тамақ менен жағымды музыкалар чаңырып тұрсын. Андықтан биздин алдыбызга мынакей чыган жигит, жаш тамада, акын. Калганын айтпайды коеюн, Майрамбек Асановду тосуп алыңыздар. Кел Майрамбек. Рахмат, бир кол чыгып калсаң келип, атылар урматына. Бүгүнкү апа деген сөздү биринчи жолу айтат экен. 3 жашка толгондо мен апамды эч кимге алмаштырбайм дейт экен. 16 жашка барганда апа мага кыйкырмачы деген сөздөр чыга баштайт экен. 18 жашка барганда суранганың апаң көнбөсө мен бул үйдөн кетип калам деп коркутат экен. 30-35 жашыңа барганда мен апамды жакшы көрөм дейт экен. 55 жашыңа барганда мен апамды сагындым дейт экен. 70 жашыңа барганда мен апамды бир көрүш үчүн болгон байлыгымдын баарын менетелем дейт экен. Атыл урматта бир кол чыгып калса келсе тамагыңызды тартып алыңыз. Апаларга болсун эч качан караңыздар. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды көйнөгүнөн таанығам. Тирүү болчу көйнөгүнөн гүлдөрү, баскан сайын бажырайт
Yüreğimin güldarı baskan sayın bacırayın açılan bildiğini ablam benim tanısam beni bandı çıtı benim tanıgan cidda çelim mağdiratım çıtıla çıkma çelim canıma cidda çelim mağdiratım çıtıla çıkma çelim canıma Cumşak balçı dolduru Sılaganda bana boyun bakıram Bildiğini apam benim tanısam ben apamdı çoğundan tanıvam Tirli balçı çoğunun güldarı baskan sayın bacırayım açılan Tirli balçı çoğunun güldarı baskan sayın bacırayım açılan Bildiğini apam benim tanısam bir apandır gülgüsünün tanrı bir apandır çıtırının tanrı bir apandır gülgüsünün tanrı Rahmat. Apılar olmasına hiç kaçan karmamız arada tüzülür. Başlı yüzüne gülmeyecektir. Rahmat. Kara gözlerim hatasız Tigen ok benim Munintin Boldum ay caradan Muniya Darım çok dele Darım çok dele Yürek çaktırdı kan kirli Seni kıyamadım Sen canımız Ben barışalımız Olayım Senin sınavın Senin sınavın
Yaradar Muniya Darım çok benim Darım çok benim Çok rahmat geçen yerine duarsın Çok rahmatdan alır. Orluktan olma. Can öykü öpü. Kendisler emin tuğanlar bana ki keyinki söz gezegin ökül ata ökülüne dengi tötkemiz. Ululatıp başta etkemiz birinci bulcaka Çikeşeke'nin Kayır Gülcegen'in ökül ata ökülenlerin söz gezegine çıkır olalı. Kendisler Apız Eke jana Uğulkan Ece dep жаздырып geçti. Apız Eke jana Uğulkan Ece kendisler. Kendinize söz gezegi Uğulkan Ece'den söz. Benim mando geçiğizler bilen urmatlı bugünkü kızılzatlı azeminin sıylı onukları alıstan gelgen tuğanlar sizlerge çok rahmat sunup atarıtıp, yol arıtıp degende alıstan gelip oturasızlar Çikeşmenin her günden köngüledir ne diyeyim Çikeş Kayrkül bilim beylemedir kızımız bulma ceydir turmuşka karan şey tuğanı gelip kalktı ne diyeyim bakan yerine baktapsın ekonominin geleceği töylüklü olsun oldoru bekim olsun karmaşkan oldoru bekim olsun ne üzülbey biz bilip görgön jerge berip atasыңар en жақсы жерге келин болуп барып атат Гүлбара Кудай Бөрсүн өзүнө кыз кылып алат деп Гүлбаранын Кайркүлдүн анча мынча бербей калган тарбиясын Гүлбара өзү тарбиялап алат Кудай буйрса эмне дейм келечекте бактылуу болушсун экөө бактылуу болуп силерди бактылуу кылышсын балалуу чакалуу болушсун ар дайым ушундай тойлордо гана жүрө берди Urmatlı Çikeşka Gangölce Önümüzde uzun olsun Eyvallah olsun Eyvallahımızdan bilen Yaşamaklarımızdan ömrü uzun olsun Baktın olsun Ömrü size Ahiretçe Uğralı Önümüzde uzun olsun Rahmat. Айтылған көбөтліктер қабыл болсын. Орындықтардан орындалмасар kendisler. Ökül atam öz atam бүт сырымды сизге айтам. Ақылына саат айтсам деп, өкіл ата қылып шайлағам дейді Бектұрсын. Бектұрсындың өкіл ата өкіленелер келіңіздер, сөз кезегіне шығып келіңіздер. Суықтан жана марал.